FM ba ntšupetša ka menwana ba re a dilo di monate dilo di motšotšo a dilo di apere tshiamo a dilo di monate dilo di malekere di masweets ntle le go senya sebaka e re ke kitimele ka fa le go professor Moremi nke ke mo fe madume a fetišetše a go ba theletše professor. A ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke dumediše bogošigadi ke bue ke tamiše baruti ba profeta batheeletši ba motse community radio station mangaka setšo ka moka ke sa šie motho ba gešo ke dumediša mmogo le ka mola dikerekeng ka mokana ke a letama ke dumediša ba ka mola dikgokaganyong tša leago ka di-Facebook ka go fapana ga di-page ke a letamiša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ka moka re lego ka fa banna ke a letama nako ile malome ka kapa a re nape re tsene ditabeng meloko a gabe rena e kgone go thušega ka nnete ke a leboga le kopelwana le nkele le otlolleng ga botsana nkele le bane le mme ka fawe a tšea sebaka se a dumediše motheletše go le le kgauswi mo a re theletšego a le gona a re bogetšego a le gona ke moka a napa a fegolle se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melalatlhe mmagorena ke a dumediša ke re le kae ka moka ga lena le batheeletši ba motse FM le ka tšwela pele mmagorena la realela ditaba tša lena go tloga mathomong go fihla mafelelong le ntšha fela go se ne yeo le e utago le ka tšwela pele nna ke motho wa go theeletša lenanego la kakapa le ngaka Moremi nako e nngwe le e nngwe jalo ka kry-e le gore ngaka Moremi wa thuša le kakapa o thuša batho ka be ke botša ngwanenyane gore mara wa e bona problem e re leng mo go yona re ka thuša ke kakapa le ngaka Moremi a re mama le nna ke a bona ka re ka 2020 be ke bereka ke sene le problem be se ka June ka betha ke stroke ka June ga ke sene ke betha ke stroke ka wa fase ka setlhele ke sa kgona selo a wa ka dula ka gae ka setlhele ke sa kgona selo ka setlhele ke sa kgona go sepela ka 2021 ka ba jalo gona ge ke seno ke ba jwa ntle le stroke sela ka tshwara ke ntela ba reng ke epilepsy ra makala gore na bolwetse bo bongwe botla godimo ga bo bongwe go diragalang ra šala re maketse ke tlhoka thuso gona moo ka sepetlele ga ke fitlha sepetlele le gona ka fitlha ka tlhakatlhakana go feta mola last year ka October ka robega ka wa ka gae ka no thitswa ke ya ke eting ke re ke ya go ikhimolola ka robega letsogo ba nromela Middelburg sepetlele ba lokela chipi ba no bana ba ba makala ba re mama re tshwantse re ye go ngaka Moremi re ye go korona e ka ba molatuking le rena re fe thuso go tshwana le batho ba bangwe ka mokgwa re tlhoelang re mo kwa thuša batho le dula le ba ba kae ka gae mama ka gae ke na le bana ba ba i 4 mara o mo one šetše a tswile ka gae o motseng wa gage number 2 ke dula le firstborn le oki le number last ba ba i 3 be se le setlogolo ngwana o go bereka mang ka gae a go ne wa berekang ngaka Moremi go ya le ka mokgo seemo se leng ka gona go raya gore le boroko ga bo gona ka a ke robale ga ke iriselo ntate Moremi ra sokola ke tsebo rena ke tšeeng ke bee bana ba bereki taba tše tša di-stroke ge di thoma mama di thomile o sa ne le mogalabe ka mogae ntate o tlhokofetse ka 2016 kore go tloga 2016 papa o robetše morago wa ba o amogela ke stroke morago wa ba o amogela ke dikgobadi tša gore o we ka gare ga lapa ba be ba feleletse le gore ba go fa ka ditshipi makgowa morago ga moo le gona boroko ga bo gona ka mogare ga motse ka molapeng a go le boroko ngaka Moremi go magageno go na le thušo ye ba go fa go yona a go ne le mo wane ntate Moremi ba ntlhanametse ka moka sebakwa ke eng nna ke tsebo re ka ba molato ke eng ntate Moremi ba ntlhanametse ka moka ga bona ke ba sapotile ka ba godiša ba ya dikolong mara go ntšale a go ne le mo wane o e leng gore a nthuše ka bana gore maybe ba tšeo mo wane ba re o mo wane o ga ye mmerekong ke bona o ka re gaetše di o emišitše letsogo ka mola lemelang le kae re gona le kae gaetše diaka re gona kgopela go beya story se ke ka moka gore le kgone go se tlhaloganya because mama ka se kgone gore a se a botse nto e thomile so mama ba bereka ne so mama ga bereka so papa ka ba sa phela and then papa ka ba na le taxi ne and then papa ko na le mosadi wa mathomo o monyetši mama ka ya ba mosadi ya bobedi ne
okay a nyala mamaka and then after all yena le mamaka ba le mathata papa ka feletse a sa dula ka gae but then o monyetse a magela motho ne and then mamaka go dira gore o gwetsa motho ne a sa bereka a gwetsa motho ke monno o bana le o na le ditšhelete monno mapele papa go le mama go ba hlalantšhitše ke lehu a ba tlhalana ba nyetse gabotse ba le shapo and then mama le papa be ba ilo gabotse be ba na le mathata ke gore le rena be re sa gola go ma 2015 2016 ba na le mathata so papa be se motho go bolela a tsamaya a go dula toropong a sa tla gae le mama ya toropong papa se sa tla gae gona ka mgo mama a tlhakana le motho ka beseng a tlhotlakana le motho ka beseng ya ba ile gore ba thoma go ratana monno ba bereka ga phatko so a be se no ba ratana papa a hlo a mputšiša re monno ba reng o ratana le mmago ke mang ke a monyaka monno ke nyaka go mothuntšha wabo okay bad lucky 2016 papa tlhokofala a ba jwa a tlhokofala so a šetše a nyetše mosadi o mongwe wa boraro ne and then mama tswela pele ratana le monnola they are 2016 2017 2018 2019 o ka re monnola thoma go motlhakiša monnola ke moruti wa kereke tsoko ke moruti o mogolo wa kereke tsoko so ba pesha mama seaparo and then mama a re tlogela ka gae a tsamaya go nna le monno ka šala le butaka o monnyane wa ntšhalang morago monnola a tlogediša mama mmereko mama a se tlha sa kgona gore a dule le rena mama ba bereka gore yang mama ba bereka shopong mama se tlha sa bereka monnola motšea and then ba go dula mhlanga ba go dula plekeng e nngwe ba re ke mhlanga and then ya nna ka ba le ngwana monnola tšea mama ka te godišetša ngwana monnola kore a dia mama gore a lebale gore o na le motho cause papa o ba nyetse mama ke tse mpotše mo gaetšedi yaka ge mama a tsamaya a ya go dula le mogalabe wa gešoa ka baseng monna moruti e be e le ge mama a tsamaya a lešia lena bana le le ba ba kae ka gae really two o mogolo butaka ke mmale cause nako e ntši o na le go tsamaya a be le di-tender so ba re ba ile Eastern Cape ba ile kae a go gae so o mogolo be ile nna ka nako eo cause go na le butaka o mongwe ntšhala morago o tla kgotsa o ke mo feta ka 3 years so re šetse re le two namile le ngwana ko monnyane ile nako tšeo mama o tsamaile ke sene ngwana ka ba le ngwana 2019 a sego monno a motšere and then mama ngwano wena o swerisitswetše o thuša ke mang o tlile mama for maybe 2 to 3 weeks and then after all a tsamaya le monno nna ka te godišetša ngwana ya ke na le mathata ke mo founela here and there but then yena le monno be ba le busy to such an extent ya gore o ba gwetša ba le Durban ba le kae gore bophelo bo le monate ne okay 2019 o ka re monno la thoma go motlhakiša a thoma go mmetha a thoma go modia dilo tše snacks mama ga tlile gae re mmona gore mana a e sa le mothola a sa le happy and then mara a tšhaba gore botša gore mara monnola wa ntlhakiša tšatši le lengwe a tla mosesa ko mogolo nna a nkgwetša ka re be ke na le ngwana monnyane nako e ntši be ke na le go ya go sese yaka ke go meetela dilo tše so a tla le monnola ba tsamaya ka fortune ya phaka gating ba tsena o be a na le dilo tše dingwe so mo go ka re di-blue eye wa bona ke jwang o ba le so o ka re o gobetse so mosesa ka mmotšiša re kgane why matlho a gago a le so a raowa ke fišitše ke di-cream a re ke fiša ke di-cream gane monnola wa mmetha ka mo ke morago o gobetse mare rena a re mmone cause o tlile monnola o dutše moke o tšhaba go bolela gore ape motho wa ntlhakiša hai matsatsi a tsamaya a feleletša mpotša gore ape monno a sa reka dijo monno mo ke dula ka tlala ke ja ka next door wa e bona a re ntle ke nna ke nagana go boa ka gae a ira motse wa gage wa mathomo a re nna ke nagana go boa ka gae butako mogolo a bolela re taba tša gore ka gore monnola ba šetša montšheditše magadi so a kokotile butako mogolo a re nna re a tšhaba gore o tle o boe ka mo because o tsamaile
o ka re o boa ka mo ko a fitlha ka mo ko a bajwa nna re tlo go reng cause monnola o tsere a go iša magaeng a ntšha magadi so wena le jile ditšhelete tša monnola tše dintšhi monnola a ka se dumele gore o tle o mo tlogele and then o boe ka gae le jile ditšhelete tša gae tše dintšhi so aowa ka nnete a ba ka mokgwa mama a plana go paka dibeke a paka dibeke ka gore nako e le a sa bereka ba a reka ditlase a reka diaraka dilo tše so a dipaka ko aowa a šetše a decide go boa gae a decide go bitša motho gore a tla morwarele dilo tša gage kua a di tliše mooki mo re dulang aowa ka mokgwa mama a boa o boile e le labokae be e le labonene ya a boa e le labone labotlhano mokibelo sontaga se go bethile tuesday monday a betha ke stroke o buile labone monday a betha ke stroke le gona nna ke a tsoga fro ke tlwaetse gore ngwana ka o a morata ngwana o kitimela go yena e ke fitlha ka ko o raka ngwana o rai e tswang ka mo ke entle ka kenya ke go bolela ka mmotsa gore nna ke nyaka go ya mmolong so kgopela gore o šale le ngwana cause nna ke nyaka go ya mmolong a re nka se kgone go šala le ngwana ko ra ntirela dilo tše dingwe di maaka like a mmakatša tšatši le le gore mara mothoki a tsoga a le so why ai ka mo tlogela ka tšea ngwana o le ka miša go seseaka ka etle ko ka re tša ka dimpoditše cause ke tsamaile tseleng ke jagile o ka re ke jagile batho ba nkemiša tseleng ke re ke gore amine hare a ke ne nako ke nyaka go ya mmolong ka fitlha ka latlha ngwana seseaka re wa o sa direle ngwana o dijo o mo tlogele a jile ka mmotsa gore wena o tla šala o jiša ngwana ke nna ke jagile too much gane motho o tlo thoma go bajwa ke time ke boele gae ke fitlha gae o dutse ka lapeng o beile le tombolo o beile le tee ke tsena ka ntlong ke tšea sekotlolo sa metsi ke tšhela metsi ke beya ka kamoreng ke kwa butiaka o monnyane wa mpitša ka ntle o re tla o bone ao ke tswela ka ntle motho o tšhentšhitše o gama ke le tombolo lele o thoma go tšhentšha mahlo molomo wa gage o thoma go shifta wa tšhentšha o ka re a ke tsebe mara o thoma go tšhentšha wa bona ke mmolediša o re ke kwa o ka re bile le tlhaloganya ya latlhega o re o bonang wa bona ke re a o sa le shapo ke eng bothata ke go botlhoko kae o ra wa nna ke shapo mare ke a mmona gore motho o wa tšhentšha ke ntse ke mo lebeletse butaka o monnyana a re motho o ko betha ke stroke ke mo emiše ke tsene le yena ka ntlong a re nkiše sepele ka seng ke nyaka go tepona a fitlha mo lao o re nna ke bone seno ebile le nna ke tepone mo ka ke bone next ke mo tšee ke re ke go mmea mo godimo ga sofa a re tswa ka monyako wa ka mora motho gare a bethagane mo fase wow namile stroke sela sa motsena a thoma go tšhentšha le saipile la thoma go lebelela plek e one like one direction a sa kgona go lebelela ko ai ke tlhakatlhakane ke founele sesi se sa tlogo kua kitime a tle gae aowa namile ba mo kitimišetše sepetlele a ke rona le 4 days a buile gae nna ke founele monnola ke re bešitše re tlwaetše gore re phediša ke monnola nna ke mo founele ke re mbe re mmitša malome ke re malome ape mama shu nna wa re makatša moko o bethile ke stroke a re o bethile ke stroke ke re a re o kae ke re ba mešitše sepetlele Denel 10 a re okay ke tla kitimela mo sepetlele Denel 10 aowa ka nnete ba fitlha mo monno wa mfonela re šetše ke le sepetlele ba ntlhalošetša sesaka o re monnola o ile ga fitlha sepetlele a sa nkanya go motshwara ene yena le monnolo ka re ba dutše 9 to 10 years because ba dutše from 2012 ne 2012 a sa nkanyaka go motshwara ba fitlha sepetlele ba re re kukiše mothoki a gana e ka re ke motho o tšhaba go tsena ke dilo tše di tseneng motho a gana go motshwara a se ne batho ba ba mo kukang yena a gana go motshwara okay a ba buša gae monnola a buša sese a ka mama o ka re ba mo admitile ba go admitile ne ya o buile le transport ye nngwe yena ntatolo o ile ga a fitlha gating ya ka gae a sa nka tsena o eme gating a re ba fitlhile ka re ya re shapa feta and o monyetše ka nako eo mosadi a gago monyetše šua mmona o hlakahlakane a betha pela feta ga botse kgaetšedi kompotše mo magadi a bobedi a mmago a amogetše ke ma a amogetše ke buti a ge o ileng malong gaga ge le amogela magadi a bobedi le bušeditše magadi a mathomo a papago a
ka re papa go nyetse thwe o feditše Azanka. bo šetse o tšhentšhitše fane mama Awa. o sa bitša ka fane ya bopapago Ebile le sefane sa papa ka azanka change pasa. Ke rena ba berekisha sefane sa papa ka mara yena o berekisha sa ga madisha sa azanka change sefane. Yena le papa ka ke tseba berekile jwang ka taba ya sefane for yena. Mara papa o monyetse a mo fetse. Nko ishe ka mo go mama ka mo dilo tše di bolelang ke ngwa a kere mma dilo tše di bolelang ke ngwana wo go thomile wena pele go bolela nkane o sa di tlhalosa wena o no tlalotše taba malwetše ga go fela dilo tše o sa di tlhalosa tše di bolelang ke ngwana Ntate ka kapa ke a go kwa mara ke sane matla. A ke sane matla go bolela. ge o tlo tloga kua go monnola wa bobedi go ne dilo tše o ka beng o di bone di go šarakantšhitšeng goba tše o di boneng o senkeng o no di rata kapa tša se go sware gabotse Ka ke tloga kua ba šetša ntshwere ga bohloko ntate ka kapa tšhentšhitše mekgwa ya beng a phela ka yona. potšišwa ka e re go nne le dilo tše o ileng wa di bona kapa o beng o di bona na Go bona ntate ka kapa be ke apere motlemo wa moo wa kereke. And then ka re ke apere motlemo wa moo ge ke tlo tsamaya tšatši le ke tlo go tsamaya ka lona ka lora motlemo le be ke o apere ba ile ke o apara e se motlemo e le noga e le gore metlhe ga ile gore motlemo wa gage ga ka o apara ke o beile mola ba na le gore mo go nna re wa o sa apare motlemo la ke re ke tla o apara tšatši le wa re mo go nna re wa o sa apare motlemo ka o bona o fetogile ntate ka kapa ke apere noga o bona mo ditorong ke o bona mo ditorong ntate ka kapa ka tšea motlemo la nna ka go lahlela ka toilet o ntse le gona ka mokgoo ka moraga gore o latlhele a reng yena a ba sa tsebe gore ke o lahlile ke ne o tšea ka go lahla ka toilet ntate ka kapa ntle le toro ye ke eng se sengwe se se beng se go makatša ka bophelo ba ntateo be ke makatša ke gore nna mo kerekeng ya gešoe ke tswang mo go yona ge go diwa ditaelo a senke ka bona go tšhelwa something ka gare ga ditaelo tšewe bjanong mowe be go tšhelwa ditlokotlokwana ka gare ga metsi a dikereke bjanong ka mmotšiša ka re mo go yena ka re nna ga gešo mo ke tswang kereke e re e tsenang ga go mixiwe dilo tše re šomiša so ga gešo ga re ire so a tsota le gona moo be le tšhela ditlokwatlokwana tše di jwang mama be ba tšhela diwašo tše tša bona diwašo tše di jwang bona be ba re ke diwašo tša bona tša kereke gabotse mamampotšemo ge o šala o tlogela monna wa gago o a beng a go nyetše o feleletša o ya go gahlana le monno ka baseng monna a sa le gona lebaka kgolo e beileng nna le ntate wa ka mo gae be re elwa ntate moremi lebaka eng be go senye sebaka e le gore ke motho wa go ne o dula nageng and then ka lebaka la gore ga ka kwa mongwana a bolelang gore wena le o tate le ile la ba le katlogano le mogala bo wa ka gae papa go bana go berekegile jwang le ile la ba le katlogano wena le ena a senke go a ba le katlogano ntate moremi nna be ke mo rapela ke ra boe gae le ena a ganang go boa gae jwale potšišo ya kaši ka gore a senke go e ba le katlogano go kwagala gore o robetše o tswa go mmoloka a senke ka go mmoloka ka re mosadi wa mathome fela a senka non rata le mathomong jwale ya boraro potšišoši ba geno ge ba amogela magadi a bobedi mola o sale ka gare ga lenyalo le lengwe wena o ke maele a mafi o ileng wa ba fa ona bona ba leke nna o rong ke nna ntate moremi ka baka la gore bona ba ile ba leka go nkganetša ya ba nna ke katelelang ke re ka baka la gore mothoki wa re tlhokomela nka se kgone gore nka kgaogana le yena bona ba lekile go gana monno o mo kry-ilane bana ba bakae o mofeng o wa go go iša Durban o wa ka paseng o ka rona le bana ba ba ifo wena go mo kry-a mosadi ya gage ba le kae ka gore ke kweša gore bo o ka seno mo kry-a a nang noši le yena ba re le yena o na le problema go tshwana le yaka o lwa le mosadi ya gage be le kgomotšana o be o go tseba ga gage aowa mara ga gabo o be o go tseba ga gabo salankiša ga kae a be re na le gore re fele re ya go ba hlola nke o ishe ka mo go kgaetšedi ya ka kamo
go ne le lotse dingwe ke tsebo gore mme wa di lebala goba o tšhaba go di bolela goba go diagalang a ke kwešiše kgaetšedi ya ka nke o hlalosetse e leng gore ke bona o ka re mme o ka re o di lebetse goba tše dingwe o tšhaba go di bolela tše wena o di tsebang. Ntate Kakapa mama dilo tše dingwe wa tšhaba go di bolela ne so nako e la bajwa sale ya ba o ka re o latlhegelwa ke tlhaloganyo yeah and then a latlhegelwa ke tlhaloganyo so ka re ba thoma go bolela dinnete tša go swana leng a bolela gore yena le ntate le ile ba founa ba gopela di-birth certificate tša rena ka moka mo jarateng le bana ba bannyane so go na le o mongwe ngwana se se a ka o raloka bolo o very perfect ka bolo ngwano so ntatola ba a le busy a re o nyaka ngwano le a botša yena re o nyaka go bolaya ngwano o nyaka go thaka ka ngwana ga setlogolo sa mme ene a botša mme a botša mama okay and then mama a di fitlha dilo tšeo a thoma go bajwa ile ramiša sepetlele a fitlha sepetlele a thoma go bolela gore yena o bona digareteng tša ma-Nigeria o bona dikoloi tše kgolo a ke rena le ntatola ba ba tsamaya ka dikoloi tše kgolo a bolela gore ke bona dikoloi tše kgolo di-Fortuna di-van tše kgolo di-Ranger ba tshwere dithipa ga botse batho ba tshwere le digarafo ba nyaka go nkepela ba nyaka batho bake mme a bolela a le sepetlele a bolela a le sepetlele okay a re ga botse batho ba ke ba nyaka ke ba tšhabetse so a thoma go bajwa nna ka mmotšiša ka re ga botse mama o kompotše mo cause o tšhaba go robala a le one yena le ntatola be ba re fa ditaelonyana so o kgwetša ba re file sekupu se sentsho sa taele ntsho ka mo gare ba re regaše ka mo jareteng so ngwana gešo monnyane wa mošimane o rata mama too much and ba rata monnola cause monnola ba swere tšhelete okay so ntho nngwe le nngwe e leng gore monnola ba re die o ba e dia so mama ka mmotšiša ka re mama ka mogo o tšhabang go robala o le one ka gona o tšhaba le go o le one kore wa tšhaba bophelo ba gago wa tšhaba o na le ntho e leng gore wena le monnola be le dia na or be le bolaya batho na mpotše nnete gore monnola o be a go diriša eng a thoma go kwata a mpotšiše gore wena o mpona jwale ka moloi na ga o ntebeletse o bona moloi like a tšhaba family ka moka ile ya mmotšiša a tlhakana gore a botse monnola ba go diriša eng cause ba ba bereka ka batho a ke re monnola ke moruti o mogolo wa sekete ba šetša mo aperišitše phuraphura e le mmamoruti nke o iše ka mo go mme ka mo mma go rena Tate Kakapa le nyaka thušo a kere ke nyaka thušo ntate Kakapa wa re reša ee o nyaka thušo ee bophelo ba gago le ntate ola ke eng ntwe le beng le idia ye e leng gore go ya ka wena e be e se right goba go ndwale o e bona e le gore be e se right nna ye gona ntate Kakapa se ke se boneng sepetlele ge ke thoma go tlhakatlhakana ba re ngqondo wa ka ga e bereke ke no bona e le gore go lla disaga o ka re ba nyaka go mpolaya le dikoloi tše kgolokgolo ba nlagile ka mabone o ka re ke nyaka go bolaiwa ee o ka re ba nyaka go mpolaya ba ntlhola le ka digareteng ke nto tše be ke di bona tšeo and then kua ga gago ge o fetša go bua kua go monnola nkane o bo o tšhaba gore bala o noši ka lapeng la gago be ke tšhaba o ka re ke tla tlhaselwa ka bolawa ke bona tšona dilo tšeo be ke di bona sepetlele ge o be o le kua go yena o be o di bona dilo tše aowa ntate Kakapa be ke sa di bona ga senke wa tlabega gore nkane o di bona ka lapeng la gago o di bona ka sepetlele mara kua go yena o be o sa di bone ke makedi and then ge bana ba wae ba ba go botšiša wae o bo ba tsogela maatla ntate Kakapa ke tsebe wa tseba nna ke nyaka go botšiša gore ga botse mama wena le ntate o le be le dula kae Mhlang ke ga lena ke ga gage e ke ga gage goba ke roomong aowa ke ga gage ke motho wa gage ba oagile motse o kry-ile e le wa mang e le wa mosadi ya gage goba o le o thomile fase o thomile fase a gela wena ee kua ga gabo ge ba etla go nyala go tlile mang wa gabo ka re wena ba kry-ile abuti ya go ene abuti ga a nyadiše ngwana bo a na nnoši abuti o swantse gore ga a nyadiša ngwana bo swantse go be bo malome go be bo ragadi go be bo mammang abuti a netoka gore a ka amogela tšhelete ngwana bo ya magadi a na nnoši ga gabo go tlile mang ga gabo go tlile butiage
bo malome ya ge be ba le kae boragadi ya ge be ba le kae be ba se gone be ile butiage be se le bo rakgadi ya gago mowana lenyalo le la lena meloko a bolena be ba le amogela ntate moremi ke nna ke fostileng bona be ba sa dumele ka ga ke be ke phela le yena le nna be ke sa tsebe gore go diragalang ke ba fostage le yena ngwana wa kwa ga yo monnyane ba gana a re nka boya kerekeng ya rena wa go nyakišiša pele gore na nto o ediang ke nnete na be se ka ba tsogela maatla ko go kwele jwale mama mpotse mo ka lebaka la gore bo šetse o filwe boruti ka kua phulafuri e kgolo ya boruti lebaka la gore ba go fe phulafuri e la beileng a be ke be se pura borantate moremi ke no tsena kereke ya bona be se ka apara diaparo tse ba di aparang ba bangwe be se pura bora alright go ya ka wena mama go o lebeletše stroke se o bona se etswa kae ke sona se ke nyakang go etse bantate moremi gore nto e tswa ka mola motseng mola ke dulang gona go ba e tswa gona mona ke nyaka go tseba seo ntate moremi wena ka kgopolo ya gago mama o nagana eng goba o nagana re go diragala eng ntate ka kapa tlhaloganyo ya ka e no tlalelana ke phara o mongwe le mongwe ke mmonang ke no naganela o mongwe le o mongwe ntate ka kapa le yena monnola wa monaganela so e ke ile ka re ke bona le thuša batho le nna ngwana a re mo go nna re mama o ka ba jwang mararo ya go kakapa re nyake kakapa le ntate moremi ka re ke mmotsa ka ntate moremi a re bile ke tshwere difounu tša gage nke o mpotse mo mmagorena kgaitsedi ya ka mo o bolela taba ye nngwe ya gore go be go ne le ngwana kapa setlogolo sa gago se se be go se tseba bolo kudu monna wo wa bobedi a go nyetšeng go be go ne le polelo ya gore o nyaka o bolaya ngwano a rwale ka yena wa e tseba tabe ke tsebe ke thoma le go ye kwa ka yena ntate ka kapa ke nnete a ke tsebe wa te thomela ke tsebe ntate ka kapa nka bolela maaka a ke tsebe nke o ishe ka mo nka bolela maaka ntate ka kapa kgaitsedi ka tabe ka o itšea kae wena ntate kaka le sesa ka o mogolo re ka mo founela cause mama ngwanola setlogolo sela se dutse sebaka se se tlhwe se sa tla ka gae ngwana a tšhaba gore o nyaka go bolaiwa šitše a tšhaba go kwana a ikwele kae polelo yeo mama o e boletše a le sepetlele a bajwa ngwannyane mongwe be go na le ngwannyane mongwe sepetlele ke ile ka tšea dinumber tša gage mama re motlogela sepetlele ka tšea number tša ngwane ka re ka gore wena o phetse kgopela gore mama ga a thoma o dira dilo tše wena o reng wa didia o se ka mpotsa ka molomo nrekotele whatsapp dira voice note whatsapp ke mokwa ga a di bolela dilo tšeo ya ka nnete ngwane o la dira VN ya whatsapp and romela ka kweša bosese aka a thoma go bolela gore yena wa gwa yena malome o ba tshwantse gore a thake ka ntlantla like a bolela dilo tše snacks di kae ditlipi tšeo ke tša 2020 a ke ka change phone tale ka change phone cause be ke sa nagane gore re ka tlamoke ko sepetlele a go ne mo ba ileng ba bontšha gore mama o na le bothata ba tlhaloganyo aowa ba ile ba mo checka ba re o ke stroke fela like mama dilo tše be go direga dimaka cause dilo tše be di moswere ka sepetlele be ba sa bone gore mama a sharp mo ngcondong ba hlobola sepetlele a kitima purchasing a phusha mpeto wa sepetlele a re wa tšhaba o tšhaba batho ba ba digarafu le dikoloi tše kgolo sese o ko mpotse mo ka lebaka la gore monna o be le morata le mmitša malome a lefa dijo le ija kgaetšedi tšaka lena ga botse le thomileneng go hlanamela papa go lena nna papa ka zang ka motlhanogela le mama wa tseba ile ba re tšea ba re iša ga madiša ka bo mama e re bowa ka koloi ka ba botša ba le ithule monna le re tsamaya ka fortune ka re mama wena monna wa gago o re tšeetše wena na re sane mama a re sane papa ntatolo ba rata ke buta ka monnyane nna be ke le close too much le papa ka wa madi and then papa ka ntlogele le last day papa ka tlo tlhokofala o ile mpotša re o botše mmago gore ke re a go direle setšo o phethe setšo sa gageno o sekaya wa phetha setšo sa basotho kose o motebele mama ka sa bereka ke mo rapela ke re mama
kgopela gore o dire ka mokgwa o papa a boletseng a mpotsa ge e le gore yena a se Motebele a ka se dire dilo tša Matebele ke mmotšiša ke re a o rate Matebele mare o nyetše Matebeleng go tla jwang gore wena gore o ka se mphethele setšo sa gagešo papa ka a šile lebitso la gore o mphethele cause o bereka shopong o ka se palele go mphethela setšo sa Matebele o ka tšea dijeme wa tšea eng wa tlhakantšha wa mphethela a gana so a thoma go ba jwa nna ka mmotšiša kare re ka naganela boloi le badimo o ba tlhakatlhakantšhitše nna ke thomile go tlhakatlhakana 2021 December ka ba ka feleletša ke ile go thwasa ka dula metseng ya batho for 2 years ke sa tsebe gore why ba re tshwantse ke thwase because a ke gopole ke lora lešela a ke gopole ke lora mokekolo gore a ke gopole ke ba le motlhala wa gore ke na le badimo ka thoma go ba jwa ka tlhakatlhakana e ba o kare ke a gamega bošigo ke loser weight ke ba jwa mpona gore ke a fela ke tsamaya dingaka nna ke goletše kerekeng mare be išetse ke tsamaya dingaka cause be ke bona gore ke ago and then le ena a ba jwa a se ne plan ke tsamaya dingaka ba mpotse gore tshwantse ke o thwasa vale mo thwasong be go patela ena malome ga o ne motho a patetšeng o sa kolota ngaka wena ke sa kolota ngaka ke dutse metseng 2 years and then o tlogile o feditše eng o paletše keng ke jile ntwaso ke dutse metseng ke jile ntwaso pudi ya ntwaso e rekile ke mmamogolo wa ka sese ya gagwe ke mo rapela mama ke re kgopela gore o patele monnoki ka tšhelete ya gago ya sasa le ga o kantšha 500 ke kgone go tswa moki cause ke a sokola moki a pala but then be ke se tlhoke sa tseba gore dilo tše ka moka ntle ke ka gae go tlhakatlhakana ke tlhoka le dijo kore man go sa tlhakane buta ga o na le ditšhelete o tshwere di-construction but then ke ba founela ba mpotsa gore bona ba tsena kereke dilo tša badimo a ba di tsebe o ngaka wena nka se re ke ngaka ntate kakapa because a ke gopole a ke ne motlhala a ke gopole ke re ke robetse ke lora metsi or ke lora setlhare or ke lora something e tlo mpontšhang gore tshwantse ke thwase but then ntwaso ke jile between dintwa tša mmago le papago wena o le ngwana wa bona o be o bona o ka re ba bakang batho ba mama o bogale too much papa ka be ise motho wa go bolela yeah so mama ba phila a rasetša papa ene ga a mo rasetša papa o ba tšea jase ya gage o ra starta taxi ya gage a tsamaye ya toropong papa ba kgona go mfounela re namela bese o tle go nna le mama re namele bese e one a rekiša maswitse ka beseng ke dule seating yaka a thoma a rekiša maswitse ka beseng a nkere ke dutše seating a ro ya ka e ke re ke ya go papa mama ke motho wa lešata o be a rasetša papa mola papa e se motho wa go bolela mama ga a rasa papa o a thapa ike ya gage a starta mmotoro a sepela ka mantšwa mangwe o nyaka gore botša gore papa a tšwe ka lapeng la gage o ntšhitše ke šata la mmago ene papa ile a boa gopela tshwarelo ke gopola ka tšatši le lengwe e le sontaga re apere ya kerekeng papa a boa papa ba na le bothata ba maoto a ke re ba reila di-taxi so ke kwa bana ba gage ba bagolo ba re papa ile ba mo thuntšha ka baka la go kolota metšhelo ya dikoloi so ma-traffic ile mo thuntšha moki so o be a na le bothata ba gore maoto a gage a tswa metse o roroga dimpa like re godile a le so ba re ile ba mo thuntšha gale so papa ile a tla gae a ba jwa mama moraka mmotsa gore wena o fedile soki o tlo tla ka moki o nagana gore o tlo tlhokomela ke mang ga gage mama o ile a thoma go ba jwa nna ka boela ke tlhaloganyo ka mmotšiša ka re wena mama cause papa ile a tla mo gae a ba jwa wena wa moraka wa re o tlo tla ka mogaka o teka so o tlo tlhokomela ke mang wena go njalo wa ba jwa o tlo tlhokomela ke mang cause papa ka o ile wa mmotsa gore wena o ka se kgone go mo tlhokomela so rena go njalo tshwanetse re kgone go tlhokomela na nkompotse mo ngwanešo dika tše o di bolelang tša malwetše ya papa a ke tsebe mara ke dika tša makgome maoto a go tšwa metse go ruruga dimpa a ke nagane gore ge e ka ba motho ba ile ba mothuntšha o swanetše a be le dika tša mohuta wowe ke dilo tša makgome mara moroka o tla di bona ke le ka go itlhaloša ka mokgwa le nna ile ba mpotsa ka gona gore papa ke botsa ke butaka
wa mosadi o mongwe gore le ena mama ba le gona e botola ke thoma go bajwa a etla a ntšea re ya lebitleng la papa cause be šetse ke bajwa too much ka mo kgopela gore a ke sa tseba gore ke bajiša ke gore tshwanetse ke dire setso gore jwang and then monno la botša mama re phela o baba beka ba mtubulile ama-traffic nanananana that's why beka kula maoto a gage a etswa meetse a ruruga dimo kgaetšedi ya ka o kompotse mo papa go ka gore ba ne di-taxi monna le ga ka ba le basadi ba babedi goba ba bararo goba ba bane ka gara ga lehumo la gage le ge e le gore no mmago bana ba lapa la bobedi goba la boraro ba ka no ba ba sa ba bale mare bana ba ba bala lena a ba lefa selo sa papago ditšhelete tša papa ka ditšwele tše dintšintšintši bana ba gage ba mosadi wa mathomo ba tšere ditšhelete tšela ka moka so ke kwešiša gore a go kgonagale gore e ile gore ke na le share o ka ntšeela ntle le nna tšheletaka so go ra gore papa a ke kwešiše gore o ntšheditše ke ba re keng ke renke cause renke ele ya East Lane ba re ke tropical o bolokile ke yone so a ke tse gore o ba šile ditšhelete gore renke ela e ntšhitše ditšhelete namile dayabaneng ba lena cause ke kwešiša gore e ile gore nna ke na le share yaka e le 15,000 a gona gore o ka etšea nna ke selo papa go be e le ownera gore be e le driver be e šetse e le ownera ntle a ne le taxi kae a na le taxi kae wa tupedi bothata gore papa nka itlhalosa jwang papa o ba o ba sa phile ka nnete ntate ka kapa o ba sa phile ka nnete ile a bereka lekula le a le ka fase ga lekula lewe bese lekula le la felleja ka re le tlhokofala lekula le ga le tlhokofala mosadi a lekula lewe ke ge namile a mo fa di-taxi tšela a re ka re ke go letse mo go reng e tsamaile bjalo ntate ka kapa fele ge o re e be e se motho wa go phela ka nnete o ra jwang a ke re bana ba ba sokotšang tša le gona be ke ntše ke sokwana ntate ka kapa nto re beng re e lwela bana ba be ba bolaya ke tlalang tša le gona wa gana e be ntše ke sokola ntate ka kapa ba ntše a le gona morwedi ya go wa gana a ke re bane nna ke ya go botša ntate ka kapa gore be ke ntše ke sokola a sa tsebe gore bana ba ja bana ba nwa nke o iše ka moko kgaetšedi yaka mma gore na o ka re wa gakanega ke tsebe re bola wa gakanega lebaka le legolo beileng mama ba lebagale ene ko kwešiša gore mama ba bereka gabotse ba re sampalele ene papa nna ke gopola e re gola before papa a tlo thoma go bajwa serious nna mama le papa be ba re tšea nna le butaka ba ye gore rekela diaparo montana each and every year le papa a le gona a ke gopole mama e ya gore rekela diaparo papa a seng okay e ya papa nna ke e kwele e be ke nyako e kwa ya lefa la papa gore e palepaletse ko go fihla go wena nke re tsene mo tabeng ya gago ya go thwasa ka gore ore wena bo sa bone selo totally o rekile pudi e buang wena go ya go ja nyoko ntate kakapa a ke tsebe gore ke go nagana tate moremi ore jwang cause ile ka e lora pudi ke le thwasong e shweu ya lebadi le di-brown ba re ke yang badimo ai ke ile ka no lora pudi a ke tsebe gore because be e šetse ntwaso e batametse so topic ya rena be e le topic ya dipudi ya gore tshwanetse re je ntwaso so obviously selo go o se nagana too much o ka ba wa feleletša o nagana gore wa lora gane wena wa nagana ke imaginary things so be e šetse ke le confused too much a ke tsebe gore ke e lorile so le gone bjala gabotse wena o jile nyoko mo e leng gore a o tsebe gore o ne badimo goba ga o nabo and then o dutse 2 years ngakeng wa e bo sa late ngaka modišo re gabotse nna ke ne badimo ke swere ke mang gona santse ke thwaso ya mohuta mang gona nna badimo ba ka ba nyaka gore ke dire eng ke molatile a reng wena makgetlho a mantši monnola mompotse gore nna badimo ba ka ke ba ga bo mama go kwa mamaka mare ke mang ramlokwano ka gore le gona dinnete ke gona di tswa beke e fetileng ka gore mmage o tlhokofetse ka December ngwana se a ga latela mmage so ko gabo ba tsamaile ba ile ngakeng a ke re ba re bona ba tsena kereka ba tsamaye dingaka ba ile ngakeng
ba ba boditse gore ka nnete koko wa bona o ba swantse gore a thwase yena koko o be ba mpotsa ka yena gore ke thwasela yena wena o ka se sware ke modimo e be e sengaka o be ba santse a thwase exactly motho o swara ke modimo e be e le ngaka a be a ne dipheko not motho e leng gore o ba swanetse go thwasa a gana go thwasa motho e leng gore o robetse a se a thwasa a re mmitse ngaka so ba re go na le malumo a bona o mongwe ba ile ngaka e kgolo e ba botsa mama ba re go na le ngaka e nngwe malumo a bona wa kgale ba re ba tswa motho o ba boditse gore go na le malumo o mongwe wa lena wa kgale ba ile ngaka e kgolo ngaka Chupa so ba re ka ro mmage ba mmolukile ka seaparo sa kereke ba re kua le godimong batho bao ba lwa ba re wa imma ba mmoloka ka seaparo sa kereke because o be ana le ditaula and then o be ana le le patlane ya badimo le patlane nngwe ba re ya badimo so ba re badimo kua le godimong ba lwa gore a botse ka mo ke nna taba tsa gore lena le diaparo tsa kereke a re di tsebe nna re nyaka dingaka ka moki bible so a ke gane e ba re tshwantse gore o be le ngaka but nna ke makatsa gore why ba san lead ba mpontse gore ya o tshwantse o thwase nna ke ile ke ba jwa ba re o tshwantse o thwase a sang ka gana ba mpotsa gore letlozi la gago le tlo go bontšha e šitse o le thwasong gore what is what a sang gape motho ga a šitse a jele nyoko le beke e tlanga ka gorogene ra mmitša ngaka koko papa ga itse diaka o ne sello se segolwanyana ene o hloka thušo ene ke kwešiša gore o sa nyaka le thušo e nngwe gape kudu gona mo tabeng ya sedimo gobane o bona la ile gore ga sebe a kwešiša ene ga ke nyake gore ngaka gage ga ya moriela tsona no nna ga ile gore ke tla mo fatlolola go se e leng gore mo gongwe ba ile ba re ba se lebelela maybe ba re ba se bontšhana ba se fihle mafelelong ga botse ka sona go ba go hloka dikwešišano godimo ga sona so taba ya sesi e so sesi ga re nyake gore re o ka re o swere ke mokete ka gare ga badimo a re nyake nto ba e bitsang gore o kare re nyaka gore ngwana o swere ke mang ene ge motho re mmoloka a ke re seaparo sa kereke re mofang sona ke se yena a se rukileng a beng a iya ka sona kerekeng a gona re le godimong go ka go tsoga toitoi ya gore motho o mongwe o apere seaparo sa kereke o mongwe o apere seaparo sa bongaka ge re boela tabeng ya setšo sa segaga borena ga botse motho ga a bolokwa seaparo sa gage sa mathomo ke lekgeswa la pudi goba ke thetho and then le kobo ya gage e le go mogopagong ge re ya mo tabeng ya diaparo e tlo re fa bothata bo bogolo gobana ka mola dirapeng banna ba gamile dithai ba robetse ka dithai so ge re ka re ya go latelela moaparo wa bahu e tlo re diba motho o a babiwa o a babiwa motho bophelo ba gage ga bo ga botse ene o a dibega ene nako ya tsamaya ene se a spendile 2 years ka moka a le go mothwanya ka thušo so nto e hlokagalang go yena ke gore se se re mo thushe ka gore o swere ke mang and then mongaka wa gage a tsebe gore o sepela tseleng ya gore se se ga botse o swere ke mang motho o nyaka eng o nyaka thwaso ya mohuta mang ngwana ga a lorile pudi a se gore pudi eo santse nambile re no re ke ya gago ya nyoko pudi badimo santse ba e hlalose badimo santse ba bolelele ngwana le thwasane le swanetse go ba gausu le medimo ya gago ene se seng se santse o se tsebe ga se batho ka moka ba ileng gore o tlo re ge o nyaka go botsiša ka medimo ya ngwana wa gago ba family ba go botsa nnete ba bang ba family ba rata bia mama ga botse mo go thoma go tswelela dilo tša go swana le tše ba fela ba botša bana ba re ka moga e be re tsena kereke ka mokana ga rena a senke go e ba le dipheko ene go bolela nnete a gone lapa le di ile la hloka
dipheko ka gae gobane ka nako bebele e šala e fitlha e kry-ile malapa a borena agilwe ande batho ba ga borena ba alafwa ande ba alafwa ka dipheko ande le dihlare gore ge go e tla tumelengwe ra e amogela ra tšea modimo le yena ra mme ya gausi ra mosepediša le badimo ba borena ntate moremi e re ko go tsene ga nnong ditaola tšeo ka ga e be di le gona tša mma ba swantse go ba thwasitše wa belegang nna tše be di le gona be e le tšamang tša mma o ba di tšere kae mma a re tsebo rena ba di tšere kae go a le ka mokgwa go bolelwang ka gona ba re ditaola tšeo be di le gona be se le patlana e nna ke e tsebang ke patlana a badimo e kaka o ba e samela bošego ga a robala wa bona ge re bolela ka dipheko tša mma re santse re nyake go tseba gore di tswa kae ee gobane re ne probleme ya gore dikgadi tše dingwe di ile di a tšea dipheko ga gabo tsona di a tla le tsona di a di bea ka mo re ne le challenge kgolo ye re e kry-ya matšatšing a bolegono gobane meloko e mentšhi ya gabo rena e ile ya re ge go thoma go etla tumelo ye nngwe ba fihla tumelo ya segagabo bona ke malapa a mantšhi re rolelang so go fihlilweng dipheko ka malapeng bana ba sa tsebeng gore gagabo bona gone dipheko ka lebaka la ge batho ba tsena kereke ande kereke ke tumelo e botse e leng gore motho mang le mang o swanetse go e tsena mara nnete o swanetse gore bana ba gago o ba botse gore nna ka mogae ke phela ka mokgwa mokutamang o re fitlhetse that's why nna ka ge ke tseba ke bereka ka batho ke ne le problem e kgolo ya gore batho ba fihletswe dipheko ba bangwe ba tsebile dipheko ka tšatši la dihlobolo tša mma go bona ge ba thoma ba re a re ntšheng thoto re e bie mola so o sesiwo o ka gare ga kgakanego kgolo ene go mo tlogela le seemong se ke bothata ene le wena koko o gare ga bothata monna ga go robetše o e beng a go nyetše papa go bana ba ga wa hlapa ka a kry a wa senko kry-a nako go ya go hlapa sa ka tlhapa kerekeng tsoko awa o mo iletše ee o mo iletše wang ka re bo o dula le monna so ke mo iletše 1 year ke dile 1 year ka moka ke ndane monno ba le kae nako o mo iletše kare ke nako a ba le gona monno o ba se gona le ga gagwe ke ra monna morutu ba le kae nako eo ba le ga gagwe ke itše wena o iletše o le kae ga ke boetse ka gae iše ka ga itšedi nako mama papa go a fetša go robala o buile kua tla ka gae a tla dula ngwaga ilela o tlile gona o dula ka gae mara o dutse yena mara kgaetsedi a ka tlhalosa ge o ne gore a nna re tse gore a eo ya gago e ra goreng a kere o tlile ka gae a dula ntato mongwe nna ta ke sa gopolo re dutse the whole yena mara yena o tlile a nwa ba mo tlišeditše ke dimbiza tšeo magegešha wa wanwa after all monno latla motšea ba tsamaya gape mara a ke sure gore o dutse ngwaga ema pele a kere mama gago ga a boloka papagwe kere lena le a tswa lehung a kere mama go o iletše ka gae kere lapa le le dulang ka go lona ke le le nyakileng ke mang ke papagwe kere so mama gago ga iletše ka mo gae gape mosadi ga ilela ka gae o apeša ke ba gago o apešitše ke mang mama nna ga gešo a re apara ka segabo lena ga le apara ga gešo a re apara mara le ne dihlobolo le hlobolang a ba gone o no tlhapa ke rela gore ke re hlobola tše re di aperile re ka se hlobole se re seng ra se apara jwale ge le e ba le dihlobolo mola le senke le apara le hlobola eng wa bona re go nente nngwe gona mo e leng gore ga e sepele ga botse koko ge ba šala ba re go ne dihlobolo malome ka kapa re hlobola se re se aperile ka gore o ka se hlobolo o sa apara mama wena diaparo tša mogala ba gago o apešitše ke mang diaparo tša go roula ga senke ke no roula nna eba mara mma o sa tšo bolela gore o rouletše mogala betekano ya ngwana ke ra magegešha a a nwewang ke di nwele dilo tša gona go na le mme wa ntšereng o be ke phela le yena gona mola motseng wa mokgekolo wa ntše yankiša mothong be se mogalabe wa re mo go nna re o swanetse o dinwe dilo tše le ge e le gore wena bo o na le diphapano le ntato mara dilo tše wa dino and then a ke re ka segagabe rena kilelo e ne le motho e leng gore kore ge re bolela ka taba ya go ilela go ne le motho male ba swanetseng gore a go phethele mmerekong ka ba mma malome kudu gantši re bona ba etiša ena pele so wena dilo tše ka mokana ga tsona le melao ya kilelo o e file ke mogala bo a beng a go thuša le mmeo wa mokgekolo wa next door alright jwale nako o hlobolang go tlile o biditše magageno goba o no to tlhobolela o no nnoši le bana ba gago a ke no kerekeng ka hlapa o no ya kerekeng wa hlapa ya ba dihlobolo tša gago
alright and then a re kwane tabeng ya tlhapišo ya bana ba mabapi le go tlhapa se e leng gore se ba wetse ka gae sa mokgwa wa lehu goba imolla godimo ga boima bo ba beng ba bosweri goba ke re leswiswi le le bileng gona ka gae bona le ba berekile jwang a sanka ba berekile se go tlhapile wena o nnoši ge re tlhapiša ngwana ditlhologadi re tlhapiša mama le ngwana mathomo le ngwana mafello so ge go tlhapa wena o nnoši bana ba ba šala bothateng ba ye o e phethile ga re e tlogele jwale mama gone jwale mpotšemo ka gore wena a se bo wa hlala kua ga ga bo papa go bana ba go ka robala re go bolokele kae ga bo bana ba ntane magadi a ke a moruti a Phatco ro bereka uang ka ena mama ba bujisha gape wena go njwa le ngwetsi ya basadi ba ngwetsi ya malapa mabedi ene ga re tsebe gore gone jwale ge o ya go robala mo ba le ba ga bo monnola ge ba ya go tla ba re ngwetsi ke ya rena le ba le ba ya go tla ba re ngwetsi ke ya rena re santse re direng a re phile le bona batho bao a wa ke rena kua ke no tsamaelang tate morena o hladile o buditše mang gore wa hlala ka gore magadi ona a tšwele ke tlogile kua go luang tate kakapa o buditše mang gore o hladile mama ka baka la gore magadi a ntšhitšwe a ke re bageno ba ile o seke wa nyalwa o nyetšwe wena wa gapeletša gore wena o swantse o nyalwe a kere jwale ge o hlala kua o buditše mang gore jwale tša ka mo a ke sa di tsena a ke sa tsena selo mama a ke no tsamaya tate kakapa o no tsamaya be se kakapa botša gae gore nna ke sa kgona mothola wa mpalela o ba buditše ga geno mma o emiša letsogo a ke re ga gabo ba ganna gore a nyaka a seno a bajo a ba founela a ba botsa gore ke a bajo ba rula ene re go goditše ekwa o bona be ba tseba gore o ba jwiša ke manyalo a mabedi godimo ga gage ke a nagana cause re tswa thembisa ba re rakile ga mang a seseage ga mmamogolo wago a kukilwe a sa kgone mane lena wa ile be le moiša kua ga mmanego buti ya ge o tlile re tšee maloma lena a re fitlha kua cause buti ya gage o hirile and sese ya go na le motho o mogolo ra ya ga sese ya ge maloma a re wa gore re latlhega sese ya gore re roba le moo foro go batle ba miše mo sepetlele o ba kerekeng tseo a re fitlha kua ba rraka nkore ke kweše something ge mama a kopana le moruti wo wa bese wo completely o be a kgaogane le papa go goba moruti wo ebile tlholo ya tlhala ya kgaogano ya batswadi ba gago a botse a šetša a thoma go ratana le monno o tsogetše ke bogale bo bogolo godimo ga papa ga botse mama o ratane le monna wo wa moruti papa go a sa dula le papago a sanka ba tlogelana ena le papa okay so papa o ba tlhola mpotšiša re ke kwele ba re go na le monno a tsenang ka gaka go na le monno a robalang ka gaka ene papa go lotše ka moka ga tsona di be di diragala e le gore yena o kowe a leng gona ga a sa tla gae total o na le go tla mara ga a etla ba agile ntlo nngwe yena le papa ba tlogetše ka ntlong ya kgolo ba aga ntlo nngwe ka ntle mara ka more ba eagile papa a sanka e robala ga ba etla gae ba sa robala ka moreng ya ba robalang ka go yone be šetse ba robala separate ways o mongwe a robala kua o mongwe a robala kua a gana ge papa a robala ka kamoreng but monnola o kgonne go tsena ka kamoreng yela e be e swantse o robala papa yena e robala a tla le ditaelo tša gage a di gaša motseng wa papa a sanka gaša ditaelo so nna go njalo a ke sa kwešiša gore monnola o ba gaša diqetho ka kua jarateng or o ba gaša eng cause ka jarateng a go nto e lokang e le nnane mama ke a morata mara go na le nto nngwe ke motsogela bogale o ka mmotšiša go na le nto nngwe ga e fitlha go nna ke nagana gore ka mokgwa re sokola ka lebaka la mama sometimes ke na le go morata ke be ke mo tlhapiše ka gore letsogo la ga le bereke
mara sometimes ke na le go tsoga ke se right le ena ba mpotšiša gore wa o le so today ke mmotša gore re sokola so it's because of you ga itsedi a re bolele nnete pela ga sefatlhego sa modimo le badimo ba gaeno ke sure wena ge monno a tlile malome ya lena mogotsi ya mme ke sure ke wena bo botša papago gobane wena o kwagala o rata papago kudu ebile o sa nyake selo ka ena so mpotše nnete le gono a ke re ke wena bo botša papa gore malome o atla ka mo nna papa be ke mmotša ee because papa ba se tla sa tla mara ka phone be re communicate and then wena bo botša papago o tla le ya malomago ntše malome a etla le di monano mono ka mara go fetša o motlaleya ge o senya ba bangwe ba sa go lemoše ba sa bone diphošo tša gago jwale yena ba gabo ba o be a senya ba mo lemoša gore mara wa bona gore mo o dirang ene yena a dira thato ya gage jwale dilo tše ka moka ga tšona tše a di dirileng ka thato ya gage a te thabiša a te kgotsofatša di tlholetše lapa la gage mathata di tlholetše bana ba gage mathata so potšišo ke gore mathata a leng ka mo lapeng la mmeo a ileng gore yena o te tlholetše wona a lokišega jwang wa bona mo tukišo shi malome ka kapa sa mathomo ga ke fe bathieletši le babogedi kua gae se sengwe tabaši wa bona ngwana go dula le mmage ge kore go dula le mmage ngwana a sa go nyakanya ka papage o kotse kudu ngwanong gobane o rekota nto ngwe le ngwe e diragala mo wa ikuka ka mokgwa e le ngwe e fa papage mama se ba santse a se dire phošwa mama ya mathomo ke gore o tsene ka gare ga lenyalo a le ka gare ga lenyalo ene a tsena ka gare ga lenyalo mola e le gore o ka gare ga lenyalo le e leng gore go ne mosadi o mongwe ka gare yena ke mmane ka gare ga lenyalo leo papa go ba o lwetše go kgopela mmamogolo permission ya gore a nyale mama a re ga fetša go nyala mama a tla dule le yena wa ba ile gore mama le yena wa tsamaya mmamogolo le bana ba šetše ba nnoši mogala bola wa le wa thoma o riang o a sepela wa magwedi mola ile gore o nyetše o feditše dikgomo tša mogala bola ga a tla di tšea se nna se mmaka tša mpotšišo ke dipotšišang ke gore na ka morago ga dintwa tša mama le papa wa meloko wa ga bo mama le ya bo papa e seng ke gahlana ya tla ba sekiša go diagetšeng gore na papa le ko go sekišo number 2 mme o tšwa go nyalwa and then o ne le lapa le mogala bo wa moruti kae then mo go ne le lapa mo mme o tšhabile mme a tšhabileng kowe o tšhabile o ile go fihla gae ka morago matšetši a mararo go iša go amane mme o bethile ke stroke badimo ba mama ba ka sa rate nto mama e dirang gobane ba tlaiša badimo a ba tsebe gore ba ye kae a ba tsebe gore ba ye ga bo bana ba a ba tsebe gore ba ye ga monna moruti a ba tsebe gore ba ye kae mama le yena e tlo ba kgomo ya pakwa
ke ntwe ke mmotsisang ke re mama na go robala mo re go ishe kae a re nna ke boela ga gabo bana if mama o boela ga bo bana mama le abuti ba ba jile magadi ya monno la batho a ba tšee tšhelete ya monno la ba e bušetse morago ene ba abuti le mama ka lebaka la gore a ke re bona ba amogetse magadi le ba babedi ba se bitse bo malome ba se bitse borangwane ba se bitse ba bangwe bona ba ye go lokiša taba e kua gore no taba yela ya lenyalo le la rena la ka Sephiri e fedile gore mama a kgone go lokologa a tla a bitse ka fane ya gabo mogala bo wa gagwe wa beng a monyetše bana ba ba tsebe gore mma go bona ga botse kwa ga mang gobane go mbele ge nka mmotšiša gore na mama wa ga mang ka gore o nyetse ke banna ba babedi o tlo re kwa ga mang e boima ya bobediši mama o boetse ka lapeng le e leng gore ke la bopapana ba mo mogala bo a beng a moagetše mo go lliwang ka gore go bile le kamora a sanka ya tsena wa bona malome ka kapang ka no ba ngaka ka ba le mosadi o mongwe kae solanka ke kry-a mosadi a ne le motse ke tsena ka lapeng la mosadi o ke bua ke pheta ditaelo ke re ka mo ke gaka ke robala ka kamereng ya monna oo lenyalo le ka se lastele gape monno mo a robetseng a te kgethela lehu a ka se dumele dilo tše di riagang ka gare ga lapa la gage gore di direge o mme o tlo kwa bohloko mme re ka no lebelela boloi mo mara mme o itia ke badimo mme o itia ke badimo mme santse go ne dilo tše santseng a di lokiše gore a tla kgone go fola sa mathomo ge mosadi a hlala a sa laele ebile a sa sekwe ebile yena a no tsamaya sa mathomo gore o kwatiša badimo ene ke tlaleletša seo prof mama ke motho mongwe ke tlo boela mo polelong ya kgaetšedi ka gore o bogale ene ge yena a nyaka selo a go ne motho a mo theeletšang o dia ntwe yena a e ratang bona o tlogetše lenyalo la gage la mathomo mo e leng gore o no te tlogeletše a se sekwe a ya lenyalong la bobedi ga a fitla lenyalong la bobedi le e leng gore ba gabo ba be ba le gana ka baka la gore ba tseba gore bona ba jile dikgomo tša ga mammang yena a gapeletša go ya ge tša kua di motlaba a sa bitša batho ba bo monno la a bitša le ba ba jileng magadi gore jwale bana beso ke apalelwa ke boela morago ga botse go ira gore mama a sekiwa ka bomonna gage wa mathomo ga a sekiwa ka bomonna gage wa bobedi ka mantšwa mangwe ira gore go ya o no tšeetše decision ke motho wa go tšeela di-decision a sa rerišane le motho ene ke motho wa gore ga a nyaka selo a go ne motho a swantšeng a mmotse gore yena a direng a se ka dirang so gone jale o be a ngadile legae la monna gage a kere le e leng gore yena o be a ne le sebete sa go tšea monno mongwe a motsentšhe ka kamoreng ya monna gage a ipsine le yena ba be ba phethele lapa la monno mong ditaelo monnola a motšea a tsamaya le yena ya ra gore o kgaogane le papa go bana bake jwale go jwele ge dimotla ba kua nkana a sa boele ga ba boela kua lapele la lengadileng la mathomo tabašiwe ene ya bobedi šimalome ka kapa ke kwešiša gore se se ka gore ke ngaka ene a kwešiše ditaelo tša mogalabo ke kwešiša gore le yena a ka ba berekile lapang la gabo ka Sephiri ene mme ga a tšwelela kua ga a gata ka mo le yena a go bala le berekile ke mang ke kgetšedeka a ka lebereka ke re le yena ka mo ke ga gabo ene a tshepe ditaelo tša mogalabola ene mme ga a gona mme o kua bana ba ba šetše ba nnoši ka mo a ka iria gore taba re le yena di tšhireletše mo gobane ka latlhegela ke jesi ka gare ga mmang ke ntate moremi ka makala ka ba botšiša gore jesi ya ka e kae be ke na le diaparo tša magaeng tša go suela le tša go ya bathong so tše ke tlhwang ka tšona ke di latlhela ka mmankeng wa washene ke ile ge ke bua ke ba botšiša ke rena jesi ya ka ya go tlhwa e kae ka moka ga bona ge ke botšiša sese ya gage o a nyetsweng kae le yena butia bona nka se mmotšiše ka re butia bona o lekana le ya buto a eme mo o na le ka moragage ka ba botšiša gore jesi ya ka ya go tlhwa ya go suele kae ba re bona ba itsebe so jesi eo e ntutše mo pelong gore mara jesi e jeleng ke mmanko e seng gore ke bolale ke yona na ga senke wa ya felo wa ya go nyakešiša ka jesi eo a senke ka ya ntate moremi ka ntate ka kapa ka yona a senke ka botšiša ka yona le ka tšekile be ke sa mmotša ka yona ke re jesi ele leng ka kua mmankeng e jeleng ke mmanki ke nyaka go botšiša ntate moremi ka yona nke o boele ka mo kgaetšedi ya ka malome le mma ba be ba bereka motse wa tate wena le papago goba wena le ba o kwanang le bona ka molapeng la papago ga senke le no bitša ngaka goba moruti a tla bereka ka molapeng la geno godimo ga pereko tša malome
ha wantate ka kapa cause nna ke tsamaile go thwasa 2021 ka nako tseo be ke le ngwana e batlisha ditaelo nna be ke no di amogela sephiwe ga itsedi a re bolele nnete ke ne nnete gore le be le kusha ke mmago le na bohloko ene le yona JC itimetšhing o ka kry-a ile gore be le etswa le yona le nyaka mmago lena a boe kua leng gona a boe ka gae ngwana mollo mongwe o ne le raeta gore ge mmage a bona gore a rietša nnete a ko bohloko ena a nyakele mmage thušo ka mokgwa a ka kgonang kore moki a re latofatše motho re no ba re le ka go bontšha gore dilo tše di so di a diragala ene ge e le di diragetše nto gore lena le tepereketse ka gae mo gongwe mama ba e tla re le nto e leng gore e tlo go batša lena le šole lena ke so ene ba re le bolele nnete re tle re tsebe gore le thuša jwang o nkwešiša cause ke ngaka o ngaka ene ntho ke e bolelang wa itseba gore ntho so e a direga like le ka sedule ka gae motho a e tla le ditaelo lena le dutse la sebereke so that's why ke malome ka kapa botsiša gorena le lena le ile la le ka go titšhireletša na why lena le be le sa titšhireletše ka gae motho a e tla le ditaelo tše lena le sa di kwešišing ka gae lena la no dula la no di lebelela wa tsela ntate moremi nna ke thomile go tsamaya ngaka 2021 be ke sa tsebe seo le ditaelo tšeo nna bentle ke be bang confuse ka nako eo bona moruting a senkelaya wa go tla go gaša ka gae a sanka be re le ithure le bana be go sene motho mogolo re le ithure le bana and then ebile ba se sa tsena ka gae fortune be iphaka gating e shia dilo e feta so nna be ke se ke sa thabisha ke dilo tšeo ke mmotša ke re ditšhelete tšeo mphang tšona le dijo tšeo di rekang na di sa nthabisha a o tse nna ke nyaka wena cause ke na le ngwana monnyane ga etsedi mpotše mo wena ge mmago bo o bona sa tle ga a bua le ka ge e le gore no le be le le batho ba e leng gore ene kuša re bo o kwana le papa go ba ka se dule gobane o bona la e le gore ba nyaka mosadi ya gae ke magato a fe a lena le ileng la le ka go a ria gore mama a boe ka gae nna be ke mmotša ka molomo because o ba rata monno la too much bo o ka se mmotše selo a nametše France City ya Fortune bo o ka se motshware mama ba le very beautiful batho ba sa morate o ile go bajwa go thabile plekela ka moka gore ba sa rate batho o ba titira motho mongcono o ile go bajwa everyone was happy wa tseba go botjwa bana bobotse kgaitsedi yaka e bo go baditše batho ba bantši ba go betše e re bolela so ba bang bile ba bolokile ka lebaka la bobotse onkwa malapa a tswaletše bana ba šetše ba nnoši ka lebaka la ge bomama ba re ke ba babotse ba ile malome ka kapa ba opeletše gore o namela koloi ya Elia ba ba felegeditše mama gone mahlatse ebile o sa le gona onkwa nto e leng gona lapa la geno ga la bereka ke ngakete yeo ke a e gana ene ke sa tlo sepela le lena ke a go le phekola ke tlo le botša gape tšatši le leng kare le ya gopola nto ke ile ka le botša yona na ene JC ya mme e ka se tšee ke thokolosi a ikuke diaparo mama o ile ga a bajwa ra miša go monno mo ngaka tsoko ke ngake kgolo ke a sekweša gore wa etseng ngakela ile ya re tšhatša tšhelete engwe ntšintšintši ya bolela ya re mama gago le monno ba dule le ena ba tsamaya le tokološi a bolela straight a re ene nka se motshware before ke tlo motshwara mpieleng 2000 mo fase gore ke motshware fela ke malafi gore ke motshware e beyang 2000 mo fase ke le botseng taba tša mosadi koloi e šeo ye ba tsamaya ka yona batho ba tsamaya ka tokološi a ba tsamaye ba le noši ene ba thagile mama ba bolela re monno o ba šitše a fiša diphirifiri a fiša eng ka ntlong kore ka ntlong go thunya phirifiri fela šitše ke dula ka ntle so ke tepotšiša gore why monno a thoma go beša diphirifiri e šitše ba ile before why ba sa beše diphirifiri or mama o ba do namela mo namela gore ke eng diphirifiri tšeo before mara ka gore mafelong o ba se tlhasanyaka maybe o ba se tlhasanyaka wa šetša a dula ka ntle thoma go fiša diphirifiri wa tseba ke nyako le botša ntongwe bona mama o dula le monna o wa lafa batho mama o a bajwa mama o a hlalwa mama o dula le motho go tseba go alafa ka nako mama a bajwang mama ga a alafe mama o a hlalwa mama o boetšwa gae
mona be e santse be nako e right-a gore mama ba motšee ba ye go dula le yena mo ba dutseng ba ye go mo alafa a boe gae a fodile a ye go bana ba gage ebile ge mama a le sepetlele monna o a tshwanetseng a mo rapelele e le moruti a tshwanetseng a mo sware a mo alafe e le moalafi wa batho o tšhaba go swara mama ka matsogo a gage le ngaka ye lena le tswang go yona e nyakile 2000 pele e swara mama go ra re mo go mama mo go nento e fishang jwale nna le tlo mpha bokae pele ke moswara nke re kweng ka rene ntate kaka mama ke a moratane ke mamane Yeah. mara le nna ke a motšhaba ke tšhaba o ka re bošigo ke a khiela le ga ke robala No. gore bošigo o ka re maybe a ke bolela dinnete o ka re a ka nkgama ore a ke tsebe mara ke a tšhaba gore o tekwe jwalo o bona ge mama a dira eng goba o kwa gare mama a tswa fo go tloga ka 1 ka masare a kokota re wa mpitšana ra wana ke robedi a tsore ke kwele eng ntate moremi last week mo gare ga beke a ke tsore ke la bobedi goba ke la boraro nna e be ile ka bo ke ile ke tlo theeletša ka kapa ge ke re ke tlo theeletša ka kapa phone ya tšhitšhirisa ka se tlhele ke sa theeletša ka kapa ke kwa motho a mpitša motho ga mpitša ke kwa voice ya gage o ka re motho wa mpitša gore mama o mpiditša ga ithu ka tsoga ka bula monyako ka moreng ya ka moreng ya gage ka fitlha ka kokota ka re wa mpitša na a re aowa ke go bitše ka re bolela nnete gape ke kwele voice ya gago a re aowa nna a se nna wa tsere ke mama motho ge ba nyaka go mo timetša ba mo romela ka lentso ba mmitša wankwa nna ke tlo go thuša a ke nyake tšhelete kokone ke nyaka go thuša wena ene ke tlo go thuša le gore ke bitše family tša geno re lokiše taba ya gago ya setšo ba ba swanetšeng ko go kry-a magadi a bona ba kry-e o dule o tseba gore ga botse o ngwetši ya gamang ke tlo go alafa nna ke tlo go tloša dilo tše e leng gore ba go apešitše tšona tšeo o folo berekele bana ba gago o tlo kgone o diša ditebogo tše wena o tla di kgona nna ke nyake tšhelete gago nnete nto e nkušang bohloko ke gore lapa la gago le ka gare ga bothata ene batho a se motho mang le mang a kareng ge o thoma dilo tša gago di loka di ema gabotse parata ka mokana ga bona lenyalo la gago le monna wa gago o e leng gore o ba go nyetše le go papa go ba be le santse le re ge le thoma le hlagela ke mathata le emelele le ye go nyaka go tseba rena wa ilelwa wa ile sa hlole sa nyakana mola le be le nyakana le ka gare ga lenyalo manyalo a batho ba bantši a sentše ke ntweteng go no re ge ba thoma ba e ba le mathata a ba dule fase le magagabo bona a ba dule fase le bo malome a bona le botate ba tswa le bona ka difata ba ya go mangakeng ba go nyaka ba profeta ba go ba fa maele ba kgona go tiša manyalo a bona dira di a palela go tsena ka gare lenyalo la gago la mathomo ba lebetše le mona so ge nkebe o ile wa kry-a taelo nkebe o ile wa loka ke mo ke reng sesi le papa gage be ba santse ba go emaemele ba nyake go tseba re ga botse wena o ntšhitše ke eng ka gare ga lapa o ka sentšhe ke fortunane ao le nna ke ile ka no tlabega ntate moremi gore go diragalang mara le wena bo e namellang fortune ka gore mogala wa gago ne taxi prof mama go ne ngwana ga go ile nga tlhokofala ao a seng go tlhokofala ke ngwana and then prof mme o be a ka seema emele lenyalo la gage gape go be go ne le monno a beng a mokoša bose a tsamaya ka koloi ye kutu e le moruti wa go hlomphega ko kerekeng so go ne le mabaka a mantši a e leng gore mme o be a šetse a kgethile monna wa bobedi e seng wa mathomo so be go se bonolo gore a ka emaemela lenyalo la gage a bitša bo malome gore ba tle ba moseke a ya baruting gore ba eletše a ya kae gore ba fe maele gore lenyalo la bona le tie because yena o be a šetse a nyaka lenyalo la bobedi seng la mathomo ya wa bona malome ka kapo nako nngwe le rena wele ka baetapele ke bolela ka baruti mangaka dilo tša go swana le tše di nyaka re di hlokomela ka re tšatši le lengwe tla re o le moruti sa emimolo sa re lentso la modimo le re monna a dule sedibeng sa gage monna a tsena a re wele ka re o sedibeng sa ka re bereke jwang phuthego tlo e rela gore dilo tše dintše kore di kweša bohloko e go senya rena baetapele ba bona go senya rena baetapele o ka kry-a o mme ba be ba motšere ka se sengwe
e sa gore a no kwa motho a go le mosadi wa ka tlogelang bana ba gage ka gare ga lapa ene wa tseba mme prof ne mme kua lenyalong la bobedi ga botseng ke ba tlhokofaletše ku so ba mo katušitše kore ba mo gogile kua ene ba re ge ba mo goga kua badimo ba mo phepiša lehula ka gare ga lenyalo la bobedi and then ntwe e beng e moswere e beng e swantše e muje ya go tšwelela lapeng la gage ka baka la gore o kgonne go tseba gore o swantše a boele morago and then ga a fitlha kua morago ntwe be e swanetše e mmolae kua lenyalo la bobedi ya leka go motšea gona kua a ileng gona and then mara ba mo šireletša e no ba bjalo mara wa bona sese le papage e gona ye ba e rileng wa manao wa ka no ba gana ka nnete mara e gona ya e dirileng o ba fišagela ke gore mmagele papage ba boelane wo o be o ina ka jwalo kore wo ke like kore like ditiro tša mmage di kwala re be di mokuša bohloko ene a se phoso malome ka kapa le nna ge ka ba nna nka dira go go botša bjalo gore le nna ge le nna ke bona mme gore jale tše mme a di dirang a di kgahle kgoro nka leka go emaema ene ga ke phoso go emaemela motswadi wa ka gore a boe ka gae re dule le ena wankwa kgaetšedi a se phoso ebile ga o loye motho o thuša motswadi wa gago o nkwešiša o thuša motswadi ya gago mara ye nngwe yona le e dirile wa ba ka se boeo mora mmeo le yena wena mama o kgona go tseba gore o buile bua be go šetse go na le problem a tšere mme wa ka next door a motseniša gona ka ko motseng oo ekwa eba so wena le mme o wa magelwane wa lebe le šetše le šera ka mora aowa be re šetse re qabana ee go se tlhole go sa kwana ka petrisa gore ke tsamaye mpe profa e botsišang ko gore ge mme wa moagišane a tlišwa wena o be o ntšhiwa ka kamoreng go babe le robala ka molle ba bararo ka ke moka se gona ke ile go hlola bana gae jale wena o a tshepa le kgone gore o tswele ko ee go bile bonolo go wena re go bile boima go wena gore o tswe ko a go aba bonolo ntate ka kapa because ke kgopetše ke ile ka rex ne ke tlogela mmereko be ke o bereka wa shop ka go bereka di-piece joponyana tše dingwe ko toropong go na le specialnyana se seng se ke tsamayang ka sona ka tlhalosetša ntate wa special gore phela mola ke phelang gona šetse ke phela so ntate o la re bjanong bo o gopola jwang ka rena be ke gopola gore ke boele gae ka mo kgopela gore o ka kgona go nlaišetša dilo tša ka na a re ee a wa laela ga botse ompone ge ke phutha dilo tša ka o ba le gona note gore ke tšhabile o ba le gona wa tseba profo batho ba tlo latlhegelwa ke dilo tša bona ke dipotšiša gore ge nkebe mmeo a re ga a tipsina kua lenyalong la bobedi papa a boe le mmane a bana a tla dule le mmane a bana ka mo o be a tlo re ga a ngala kua o be a tlo ya kae ka gore be go tla betšhetse gore le mosadi o mong gape ka molapeng nko o iše ka mola kgaetšedi o emiša letsogo ntate ka kapa mama o tsamaile 2017 o thomile go dula ngwaga mofeng ka motlhano 2018 papa o tlhokofetse 2016 ya papa a tlhokofala o tlogetse mama a sa dula ka gae mara yena le monno la ba ratana lefatshe ka moka be le tseba gore mama o na le motho mongwe mara papa ba sa phela a tlo thotha papa ba šetše a tlhokofetse papa mo tlogetse ka gae yena o šadile a thotha papa a šetše a tlhokofetse and-e basadi ba Matebele ba mmotša kua ba re lapa la gabo monna ga go le very dangerous go tlo go bala ba papa a tswang le bona ba tsebang ba mmotša gore tlogela dilo tšeo di dia badimo ba gabo papago ba tlo go gobatša a bolela gore yena Matebele a ne tabalong o tsene semanje mamago ee o tsene semanje ga bo papa go ngwano le lenyalo le la bobedi la moruti le lona o tsene semanje aowa se Matebele ee ke tsene semanje sa Matebele wa bona lenyalo la Matebele la semanje lenyalo lela le kotsi kudu gobane le tlama medimuso ke dilo tše dintšhi kudu tše ba di dirang tša setšo ge o ka ba Motebele wa nyala o swaria semanje a wa nyala a se lenyalo ka Setebele
so lenyalo le o rileng o tseneng semantše ka gare koko o ka setšo ka gare ga lona gobane o rile tlemagano ngwe kgolo kudu badimong so a re bulelele batheeletše re ko gore ba ka re botša ba reng mara maele a nna ke a fang mama šia mama o hloka go kgopela bana ba ga go tshwarela ke ya mathomo e santšeng o e dire o hloka go dula fase le bana ba gago o ba kgopele tshwarelo ene le se le yena o hloka go dula fase le yena a bolele gore ke re e nngwe o irile ke re ba santša irile wena bana ba gago ke šwa ke bona ba go ya maemetseng gore o bua fela sokoko ya gana bo ka se boe and then gore ke go ba le ntate moremi ke nyaka go tseba gore ke go ba ditšekeng a re sa ka diphekong re sa go ntšha diphiri makunutu ka kua diphekong kako gore gabotse o go ba ditšekeng mara nna ke ya go botša gore go gobala koko badimo be ba tlogotla gobane pelo tša bana ba gape be di ile gole gape go bana ba koko wena bana ba be sa tlo ba sane mama be ba sa tlo ba sane motswadi be ba šetše ba nnoši ko gore go bona koko be ba no ba batho fela gomme o le gona o phela gomme motho la go swere o ne le yena fela bana ba gago ba lla ba go nyaka so bana ba dipelo tša bona ke tsona tše e leng gore di go gobaditše gobane be ba lla ene ge ba lla ba tla llela kae kgaitšedi be go le buang ge mama a tsamaile be go le bohloko shame because nna ebile ke bile le ngwana entle ke thusitše ka gore nna a se nna motho go rata dilo but then go diša ngwana mama go a phela a se tla sa tsena ka gate a feta fela e ngwana a tlhakatlhakana bošego tshwanetse ke botsiše bommakhelwane le nna self ke sa le ngwana ke tlhoka mama dilo tše dingwe tshwanetse gore ke botsiše mama a ke nae mama mo gaufi that's why monno ba rile a mmotša gore ngwana wa gago tlhalefile too much e ke tlo mmotša tsamaya le monno la ka koloi ke mmotša gore wena motho wa gago o re tšeetše wena ga re sane motswadi wena o feta ka tsela nna ebile tšhelete o mphang yona ga botsa ke sa enyaka because a e sa nthabiše le dijo tšeo di rekang a di sa nthabiše ke tlhoka wena straight o botša mama ke botša mama e ba fitlha motlhanga ba nlatla gae e ba fitlha motlhanga ba re monno o la botša mama gore a botse ngwane wa gago a ke morato o tlhalefile too much mama o ileng ge o mmotša mantšu a majwalo a sanka mfetola a ke re ba dutše ka pele nna ke dutše ka morago and then ba nlatla gae a tla mpotša ga a boa gore monno la ape tšatši lela o bolela soleso ile a re soleso ga botse go ya ka wena koko go lebeletše mogala bo ba rata bana ba yena o ba rata nnete bana ba be ba nyaka ke boe gae nna be ke sa morate monnola cause papa ka ba sa morate ile a mpotša re kgopela o lebelele number plate ya monnola ke nyaka go mo thuntšha betla ke papa a robala but then o ba monyaka vele ba sa morate so le nna be ke sa morate monnola ene ba rata ngwana ka tselengwe o ka ronya ka go thaka ka ngwanaka gore jwang ke be ke sa kwešiše cause o ba rekela ngwana ka dilo tše dingwe kore o bona gore motho wa bona o jwetse mabele or o jwetse setlhare o tšhela meetse gore setle se gole o kgone go ja diperekisi tšela so monnolo o kare o ba re tšhelela meetse gore re tle re gole a kgona go rekela ngwana ka dipampas tše dingwe tše dintšhi too much ke setlho ke sa thaba le nna ke tepotšiša gore mara monno a botse ka mokgwa a dirang o nyaka go dirang mafelelong mara wa o sa nagane gore o be a dira ka lerato la gore o rata mmago le ena then lena gore a gore o swantša le tlhokomela buteka ba sa morate ene buteka ke motho wa badimo so e ntatola tlile buteka ba sa robale nko re kwe motheletšešo msere se mo moyeng dumela re gona ra le a o kwa ga lekgaetšedi yaka ngwanešo awa ga ke tipsene ka wena wa tseba ga ke kwe bose 0648582771 ke be ke re o tla dula ga botse ke kgone go tipsina 0648582771 0648582771 kgaetšedi ya ka o e hlalositše gore monnola ke be ke sa morate ka gore le papa ka ba a sa morate wa tsa re ngwane o banna o be a rata papa ge ka tsela go makatša msereso mo moyeng dumela thobela re gona ra le ra go amogela
Okay. Mme wo o rekilwe ka theko ya masheleng. Okay. Yeah. Kgopela o ifokotšenya. Oh yeah. Yeah. Re leboga Abutendru ka Groblersdal. Prof Abutendru o bontšha gore mme o tloga a tlaishitše lapa la gage kudu o tlaishitše le mogala ba gage o a robetšego jwale mme o swanetše a lokiše dilo tša gage before a robala. O bolela nnete a gone nnete ya go feta ye a e bolelang ka lebaka la gore se re swanetšeng go se tseba mo bophelong ke gore re leetong le re sa tsebeng gore le tlilo fela neng and le swanetše gore pele le fela e be re lokišitše dilo tša rena. So mama santse re mo thuše ka go lokiša dilo ke mo ke reng ke tlo mo thuša ke be ke mmontšhe le ka setšo sa gabo mogala bo wa gage gore go swanetše go berekiwe so godimo ga bošaedi bo bobileng gone. Gape nto e reagetšeng ke phoso nka se re ke nyetše mosadi ba gabo mosadi ba boa ba go nyadiša mosadi aka ntle le gore ba bolele le nna ba gabo mme ba rietše ba gabo papa go ngwano phošo ya gore ba nyadiše makoti ya bona metseng ye mengwe mola e le gore ga ba bolela le bona ene ga go a sekiwa molato wa mme le mogalana. So mo go hlokagala gore mme re ye go kgopela tshwarelo ga botate re buše medimo wa botate re tšee tšhelete ya monna ola wa Fortuna e ekua mara eno ba ntšhoša mo gongwe e ka no ba ile ntšhi ka gore le re monno o ka re o eme gabotse magadi ya koko ba tloga a bonala e be le bokae o ntšhitše bokae o ka robane kokota ka bo 3000 o nampile yana pea ba yona 3000 eo o wa se tlosa mmotša gore gana o e go feleletša ka gore sa lo ntšha 3000 jwale o papa go bana ba banyetše ka bokae yena ga ke sa gopola ka ro nyetše ke lo monnyane o ka re be ke na le bo o nyetše ke na le 21 years ke lebetše mara ditshenyagelo e bile tše ntšhi jwale wa no tlogela ditshenyagelo tše ntšhi wa no tšea ke 3000 koko gore banna ya bophelo bo boima no o rata mareo so ba jala pitše ke mareo wa taxi ene gape mareo wa taxi le ya Fortune moremi a swane au Fortuna e too comfortable kgaitšedi ya ka nke o bolelela mafelelo ka mo moremi a e go iritela ene engwe ke lebetseng go e bolela a ke re papa ba nyetše mama so a mapešitše kobo and then go ile go fitlha monno mama lahla kobele a ihlobola kobele a hlobola le a thoma go apara dilo tše dinnyane o diqepezana ya no gora gore mara gane moruti ena ba a dumelela mosadi ya gage wa bobedi gore a apare jalo ene prof wa e bona ntwela tšejana ba tla ntshwarela ge ke sa ebitše gabotse ga ke tsebe leina la yona tšejana e ba e aparang mo magetleng ntwela batho ba setšo sa yona ba e hlompha kudu mo e leng gore ke kwešiša gore tšatši la mathomo ga a hlobola ntwela a e bea fase
ebile thogako e kgodukudu motlhobong wa Mandebele ya e bitswang Kobela kgaitsedi ke nna e bitsang a ke re nna mama ba re phediša sekgowa so ga re tsebe ebele phela sekgowa ga botsebe le ija ga botse nna le go phahla ke thomile go phahla e ke ile twaso e bitswang Kobela Matebele ke don't touch o ke don't touch jwale monno yena go toucha buang o apere don't touch bana no moruti ke senganga man ka 3000 fela a wisha dikgomo tša monna a wisha di don't touch a wisha dilo tše ka moka no malome ka kapa go family e ya geshu sa mathomo ko gore ke tlo ba thusha ka taba shiona koko wa bajwa motso koko ga o ga botse kgaitsedi o ne le bothata bo bogolo ba sedimo bana ba mme ka moka le mme re santse re ba tšere ba bee fase ke bona gore swanetse go ya lapeng le malome ka kapa go a go dula fase le bona re ye go thusha koko go bolela le bana ba gage lapa la koko le berekiwe le bega botse kgaitsedi a rie dilo tša gage tša sedimo di fele a kgone go di tliša ka gae ka kua gare ga lapa go hlokagala gore re bone malome kgaitsedi ya mme re mo fe ditaba ka mokgwa di sepetšeng ka gona and then re tsebe gore go tloga mo re ya go bereka jwang se ke ratang go se leboga sisi le tlile le tlo nyaka thušo ge le tlo nyaka thušo ke tlo bona gore nna ke le thuša go fihla kae mama re duma go bona ka fola mama re duma go bona bophelo ba gage bo ka loka ba ga botse mama le mogala bola lo tša bona be di ka se loke be ba rata be ba sa rate be ba le bakhumi be ba se bakhumi a gone mohumi wo e lego gore o laola badimo ba ya ka gore na ntho o e dirang ke ya nnete goba ke ya maka na ge e le ya maka o kry-a meputso ya gona le ditlamorago so ke ne kwešišo ya gore mama go ne mo a fošeditšego badimo gona ba diretšego phoso mama o hloka go kgopela badimo ba ga botshwarelo ka lebaka la tše di diragetšeng so ga itšedi tšaka ke kgopela mpolelele le bana ba geno le swarele mamago mara ka ga e re tlo tla semmušo re le bapitšeng tše kgolo go tla go lokiša taba ye le go lokiša tše dingwe mama ke tlo go thuša jesi ya gago e tla boa ye itimetšeng ka gare ga mmanki bana ba gago re ba nyakela bophelo le wena re go nyakela bophelo se se diragetšeng mo bophelong motho molomong o sepela gata lesuka la phošo ga se molato gore le kgolle re go bone o ne le phošo eno ba re tlo ne go lemoša mola le mola ra go bontšha gore mo beile phošo motswadi yaka and then ra thoma ra gata ga botse dilo tša gago di a loka re ya go nyaka go tseba gore na ke eng se se go dirišitšeng dilo tše jalo ka mantšu a ka boripana kere go sa le tsogele ka gae ga moremi tla bolela le malefo tla le lata ke letšatši la go phetha ditaelo ke letšatši la batho ba go hlapa ba go kapa ba di-stroke ba go thobiwa ke letšatši la batho ba bagolo ba e leng gore ba bolaya ke maoto mebele ya bona e lapile kudu ka laboraro mokibelo sontaga re bitša batho ba go bereka ka batho ba bagolo ba tla go šidulla batho ba imana ke bereka ka bona ka labone la bohlano ke letšatši la bona la go berekana le batho ba ba iphepelang so lena ba di-stroke ba malwetši ya go fapana go sasa ke tšatši la lena ke tšatši la go phetha ditaelo e tla ka gae mama o tlo fola re lebelele gore bothata keng re ye kua gae re ye go berekana le motsola ka lebaka la gore a ke nyake go bona bophelo ba gago bo le ka mokgwa o leng ka gona ya magagešo ke lebogile kudu ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago kgweding ye botse ya marato re amogela taba ye thata ya lerato baswa ba swanetše ba tsebe gore ge re bolela ka lerato re bolela kang molaetša ka o monnyane ke le moremi kere ngwaga ka moka wa go feta le berekile ka thata le le ka gare ga manyalo ke nakwa gore o mollo mong a bune ge e le gore bo itia mosadi gona o tsebe gore ka valentine ga o tlile o hwetša selo ge e le gore bo moswere gabotse o tla hwetša di-present mara ke le lakaletsa gore ka mokana ga lena balekani ba lena ba le swareng gabotse ba le rekelentše di botse modimo a le šegofatše kgwedi e le iketekeng gabotse ntle le ditshele dinomoro tša pitšeng tše kgolo le kgona go bolela le ntate malefo go 072 214 5155 072 214 5155 ba ba nyakang go tsogela ka kua ga moremi furugu ba thome ka skapo
ba ske ba emela nna pele ke thoma go bereka ba no re ga ba fihla ba tlo kry-a banna ba tla ba ka kua morago ba goditše mollo mogolo ba e ka mola ba re tlo kgopela sekapo le sefuthu ba tsene ka mola ba tlo kry-a tše ka mokana ga tsona ge ba etswa ka kua morago e be gona ba etla go consult so le ka founela 079 gone jale 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or 079 170 9862 malome ka kapa ke lebogile kudu le ba ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook ka kua go Dr. Mremi ke lebogile kudu ba le ba rena ke a leboga abuti Kenny abuti Lucky re na le ntate Serula le khono le yena re ya moleboga ga lefa le the right reverend re leboga thank you re lebogile ntate Mremi nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio re kopana go salana go lapitseng tša kgolo ke tšwele 20 bye